uretse kuba afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza bariho ubu, bitewe n'amacenga no kunyeganyeza inshundura bya buri kanya mu kibuga, aho usanga ibitego bye byirahirwa n'abakunda umupira w'amaguru. Erling Haaland nawe ni umwe mu bakinnyi basaruye akayabo k'amafaranga mu mupira w'amaguru. Si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze, kuko hari igihe waba wibaza ubuzima buhenze Erling Haaland abayemo, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo afite hirya no hino ku isi. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukageza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbere yo gutangira, ni muri mushya kuri iyi YouTube channel kandi subscribe, kore no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu wa mbere. Yavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mujyi wa Leeds wo mu gice cya West Yorkshire, aha ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Erling Braut Haaland wamamaye cyane mu mupira w'amaguru bitewe n'impano ye. Nka Erling Haaland ni umukinnyi uyu munsi ufatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye mu mupira w'amaguru, akaba yarakiniye amakipe menshi agiye atandukanye nka Borussia Dortmund, Manchester City ari nayo abarizwamo ubu ngubu, n'izindi nyinshi. Haaland impano ye kugeza uyu munsi ikaba idashidikanywaho bitewe n'ibikombe ndetse n'amarushanwa akomeye yagiye yegukana, akabasha guhesha ikipe ye ya Manchester City. Ndetse ibyo ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize bityo gusa, ahubwo byanamwinjirije akayabo k'amafaranga atagira ingano. Yamugize umugwizatunga no gutunga ibya mirenge mu byo tugiye kureba muri iyi video. Nk'urugero ni nk'inzu ye nziza y'agatangaza afite iherereye mu gace ka Marbella. Aka kakaba agace ko muri Espagne y'Amajyepfo. Iyi ikaba inzu nziza cyane yatwaye uyu mukinnyi akayabo ka miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 9 na miliyoni 310 z'amafaranga y'u Rwanda. Tugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite, kizigenza Erling Haaland kandi afite n'indi nzu nziza cyane y'umuturirwa yaguriye umukinnyi witwa Paul Pogba, cyangwa se iyi nzu ikaba yarahoze ari iy'umukinnyi witwa Paul Pogba, maze ubwo yatangazaga ko iyi nzu ayishyize ku isoko, maze nk'abakinnyi b'inshuti ye Erling Haaland abwira Pogba ko ashaka kugura iyo nzu ye, akaba yaramuhaye miliyoni 4,500,000 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyari 5 na miliyoni 985 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse amazu n'imiturirwa uyu mukinnyi agiye afite hirya no hino, Erling Haaland kandi ni umwe mu bakinnyi bazwiho kugenda mu modoka nziza cyane kandi zihenze. Urugero ni nka Hyundai Sterex yaguze ibihumbi 40 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 53 z'amafaranga y'u Rwanda. Erling Haaland kandi afite na Mercedes AMG LE6 Free S Coupe, imodoka nziza cyane yishyuye ibihumbi 117 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 155 z'amafaranga y'u Rwanda. Indi modoka uyu rutahizamu akunda kugendamo ni Audi RS6 y'ibara ry'umutuku, ndetse iyi modoka ikaba itajya ipfa kugendwamo n'ubonetse wese. Akaba yarayiguze akayabo kangana n'ibihumbi 166 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana n'akayabo ka miliyoni 221 z'amafaranga y'u Rwanda. Si izo gusa kandi umuherwe Erling Haaland afite n'indi modoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Rolls-Royce Cullinan, imodoka nayo itungwa n'umugabo igasiba undi. Iyi akaba yarayishyuye akayabo k'ibihumbi 350 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 466 z'amafaranga y'u Rwanda. Si izo gusa kandi akaba aherutse no kugaragara atwaye imodoka ya Ferrari SF90 Friedel, imodoka yamutwaye akayabo k'ibihumbi 600 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 798 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu modoka zose uyu mukinnyi atunze, iyamuhenze ikanamutwara amafaranga menshi akaba yaragaragaye ayitwaye mu mujyi wa Manchester. Iyi modoka ikaba iri mu bwoko bwa Bugatti Chiron. Iyi modoka ikaba yaramutwaye akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 3 na miliyoni 325 z'amafaranga y'u Rwanda ku modoka imwe gusa yo kugendamo. Aba bakinnyi baba bafite amafaranga menshi. Umuherwe Erling Haaland kandi akaba umugabo kandi ukunze kwambara amasaha y'ibiciro bihanitse, ndetse amasaha amwe ya za brand zihenze ku isi. Akaba yarakunze kugaragara yambaye zimwe muri izi saha. Nk'urugero ni nka Rolex G Master 2 yaguze ibihumbi 48 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 64 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Rolex Day Date President, iyi akaba yarayiguze ibihumbi 74 by'amadolari y'Amerika,
aya akaba ahwanye na miliyoni 98 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira n'indi saha yo mu bwoko bwa Vacheron Constantin Overseas Rose Gold, yishyuye ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika angana na miliyoni 133 z'amafaranga y'u Rwanda. Harandi kandi akagira n'indi saha yo mu bwoko bwa Patek Philippe Nautilus Moon, isaha yamusabye gusohora mu mufuka we ibihumbi 125 by'amadolari y'Amerika, akayabo kangana na miliyoni 166 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Audemars Piguet Royal Oak, ikaba yaramuhagaze akayabo kangana n'ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Harandi kandi afite n'indi saha yo mu bwoko bwa Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther, yo akaba yarayiguze ibihumbi 170 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 226 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni kenshi cyane uyu mukinnyi yagiye agaragara ari mu ndege zigiye zitandukanye za private jet, ava mu mujyi umwe ajya mu wundi, cyangwa se ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi, yaba gahunda ze bwite cyangwa se izijyanye n'umukino. Harandi akaba yaratangaje ko urugendo rumwe rw'indege cyangwa se indege agaragara yicayemo, urwo rugendo ko ruba rwamutwaye angana n'ibihumbi 12 by'amadolari y'Amerika mu isaha imwe, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda mu isaha imwe gusa. Ubwo bivuze ko ari urugendo rw'amasaha menshi ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi, byumvikane ko yishyura akayabo k'amafaranga atagira ingano. Kuba ubwabyo umukinnyi Erling Haaland ari umwe mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi cyangwa se agatubutse mu mupira w'amaguru mu ikipe ya Manchester City, aho ndetse aza mu bakinnyi 10 bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi ku isi, hakiyongeraho no kuba ari rwiyemezamirimo cyangwa se ari umushoramari, aho yagiye ashora mu makampani atandukanye. Nk'urugero, akaba ari umwe mu banyamigabane ukomeye wo muri kampani ya High Price. Harandi kandi akaba n'umunyamigabane wa hafi wo muri kampani nanone ya Viaplay. Hakiyongeraho no gukorana na kampani nyinshi z'ubucuruzi mu kuzamamariza ibikorwa, urugero nka Samsung ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, zirimo nk'uruganda rukora inkweto rwa Nike, aho Harandi yamamariza uru ruganda ibicuruzwa byarwo, cyane cyane by'umwihariko godiyo ndetse n'ibindi byinshi cyane byo muri uru ruganda. Ibyo ubwabyo bigatuma ikinyamakuru Forbes Magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu muherwe akaba n'umutunzi Erling Haaland atunze akayabo kangana na miliyoni 65 z'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyari 85 na miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na Dan TV Nation, ikiganiro sobanukirwa amateka ku byamamare cyangwa se ubutunzi bwabo.